27 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2026 nitwa Sini ndagarutse muri gahunda yacu akura amafaranga muri betting. It's a Champions League day mes amis. No munsi wa Champions League playoffs kabisa. Video ya analiza Champions League yose wayisanga kuri hii tactical zone. Nibyo ngibyo rero ushobora kuba usanzwe uri mu VIP cyangwa se utari umwe mu bagize groupe ya VIP. Mvuze ngo uri mu VIP n'abantu baba muri groupe ya VIP uretse ko mwese n'ubundi mwebwe mwese mbita aba VIP. Rero ushobora kuba usanzwe wa muri groupe ya VIP cyangwa se utayibamo uri hanze yayo, ariko ukaba warigeze kunyandikira ukambwira ati Senior Collect Score iboneka yizewe ukabona urayizeye cyane ku buryo umuntu yayishoraho rwose ntashye uzamenyeshe kumenyesha ko iyo Collect Score nge naraye maze kwitereka amafaranga yangeze mu masaha ya ninjoro cyane kabisa. Nsa naho navuye muri Kenya nyimanukanye nyuma, ariko twari dutegereje ko ayishyira muri system kabisa. Ewana ku munsi wa masaha ya ninjoro rero nge naraye nyikoze bana mu masaha 9. Abo rero ndayikuzaniye ngo nyikwereke maze ubundi amahitamo abe ayawe. Igiciro narabe kikubwiye niba ntarana kikubwira nawe, kandi fatiyo nimero yanjye 0794486332 andikire umbaze uti se bisaba iki kugira ngo nyibone amafaranga umuntu abasabwa nangahe. Audio ngiyo ni 1136 n'ibice 50. Nyuma yuko twabonaga Collect Score zitugeraho mu masaha make, tukabona barazikansorinze match, tukabona byagenze gute, ariko noneho navuye aho nagombaga kujya kudiringa n'aba suppliers bacu. Ewana ibintu byose mbishyize ku murongo. Wicikanwa rero nayo mahirwe ndakumenyesha ko mu minsi mamutambonye hano kuri YouTube muri group ya VIP baba bakoze kuri YouTube. Hari igihe rwose mba ntafite akanya kubera ko wenda managiye mu zindi gahunda nazo ariko zo kubashakira ibyiza kurushaho. N'umwanya mwiza rero kugira ngo nawe ufate iyo nimero twandikire kujye tubaze ngo birasaba iki amafaranga yishyurwa kugira ngo umuntu ajye muri groupe nangahe. Akoze uze ufite gahunda cyangwa se witwaje n'amafaranga kubera kuri buze kuba usabwa kwishyura umwe mu misanzu y'abanyamuryango. Mu yandi magambo hari ibyo ubusabwa kuba wujuje kugira ngo joininga groupe yacu ya VIP. Kubera ko kuri iyi tactical zone hariho analyse za Champions League ku mikino yaba uyu munsi wa none mu masaha ari buze nkaza kubashiraho n'imikino izabamo ku munsi w'ejo. Andabwira ngo muze kunyarukiraho ibi bizavuga ko video yahangaha rero yo itari buze kuba ntoya nako itari buze kuba ndende. Ntashaka kurenza iminota 10 cyangwa se 12 kuri iyi video ya hano. Nawe urabyumva rero kuri Champions League nababwiye ngo ari umwanya mu maparamere cyane muri groupe. Aba VIP nabateguriye audio 16 irangirana n'uyu munsi. Mbafitiye audio ya 271, mbafitiye na audio ya 328, sekani na audio ya 6 n'ibice 74. Paris zose mvuzaho haruguru aba VIP bose bari muri groupe barazemerewe, nuri bujye muri groupe wese arabazemerewe. Ariko iyo ya 16 iraza kuba yo ifite n'amahirwe yo kuba yagurishwa ku ruhande, ku buryo umuntu ashobora kuza kambaza ati se birasaba ngahe kugira ngo mbe nayibona. Hanyuma ariko mwese yaba bari muri groupe n'abatari muri groupe mwese hari indi pari ibibareba. Narabwiye ngo izi pari ziba zitwara icyumweru cyose, si nk'uko dufite Champions League, dufite Europa League, dufite Premier League muri iki cyumweru, dufite La Liga muri weekend, dufite Italian Serie A muri weekend, dufite Egyptian Premier League, dufite South African Premier League, dufite amashampiyona yose ku mugabane w'Uburayi ku munsi muri weekend. Ko ipari bikombe ningiye hamwe icyumweru cyose, iyo pari bayizewe cyane kurusha na zino pari dutanga za buri munsi. Kuko pari busangiriye ikipe nk'eshatu gusa z'uyu munsi, tangira ekipe ebyiri z'uyu munsi zo ku munsi w'ejo, gasanga ekipe ebyiri zo kuwa kane, ngari ekipe imwe yo kuwa gatanu, ngari ekipe eshatu zo kuwa gatandatu, ngari ekipe ebyiri zo ku cyumweru. Ariko bifunze gutyo sinzi niba utabyumva ko iyo pari ba yoroshye kuyipeza kurenza kupeza amakipe 5 ya buri munsi. Sinzi no mutabyumva neza. Iyo pari rero namaze gutegura ifite audio 169. Ikindi cyiza cy'iyi pari urayikora
ukayikora uyu munsi inshuro zose nagerageje zino pari zagiye zibikora, uyikora uyu munsi kuwa kabiri, ejo kuwa kabiri amakipe kuwa kabiri peto akabikora, ejo kuwa gatatu akabikora, bijya kugera kuwa gatanu niba wumva ufite n'akabazo k'amafaranga bari kuguha kasha utitubutse, niba washyizeho inoti ya wenda urugero ibihumbi 10, ugomba kurya wenda miliyoni 1,390,000, sinzi ni kubyumva, niba ugomba kurya byanga byakura, icyo gihe bigera kuwa gatanu bari kuguha kasha ibihumbi 300. ayo ngayo si yafashe ntabwo yagukemurira ikibazo. kandi cyiza ko iyi pari binahindutse cyane, bigura amafaranga make cyane. Niba unyumvishe neza icyo mvuze, nyandikira please. ubu uri mu VIP cyangwa utari mu VIP, nyandikira please. Collect squad y'uyu munsi ni pari za groupe ya VIP, nazibabwiye mu byiciro byose. Niyo pari y'icyumweru cyose abantu mwese mwemerewe, ariko mwitwaje agafaranga gato cyane, ka kofi gato cyane. Niba kutwandikira kuri screen yanyu cyangwa se yatambutse kuri screen yanyu, niba nasoje video nongeye yashyiriyeho kugira ngo mujye mutwandikira mutumenyeshe uko tubabwire uko biba bimeze. Hanyuma ariko namwe ntago nabibagiwe, ntago muri buviremo aho ngaho. Hari akantu hano nabateguriye gafite aho ya 271 AS Oman na Esperance Sportive de Tunis mu gihugu cya Tunisia muri championnat yabo yita Ligue 1. Guteguriye kuza kugura Esperance Sportive de Tunis kuza kuba itsinda uyu mukino. Hanyuma Cardiff City mu cyiciro cya gatatu mu gihugu cy'Ubwongereza bakita League 1. Cardiff City iraza gukina na FC Wimbledon. Cardiff City ku mwanya wa mbere, igiye gukina na Wimbledon ku mwanya wa 15. Imikino ineruka guza ya maekipe Cardiff City yarayirashe yose, ese agenda asigara. Guteguriye nta mpaka kuza kugura Cardiff City kuza kuba itsinda uyu mukino. Benfica Real Madrid ni muri UEFA Champions League. Match yeruka yabaye 4-2, Colonels ba 16. Ese uyu munsi Colonels rozingaye na gutegura kuza kugura kona 8 zonyine mu mukino, over 7.75 corners muri uyu mukino. Ako kawudi ka 271 kagashiretereka amafaranga yawe, hanyuma ku munsi w'ejo kazababwira ati siniya cyakoze. Alhamdulillah, ndagushimira ku Mana kabisa, Imana igikomeza ikomere imigisha myinshi. Hano ngufite n'utundi tumace naguteguriye nyuma yuko mbikumenyesheje neza yuko ekipe za Champions League zo mutari bwumve nzivugaho, kubera ko nazishize kuri tactical zone. N'umwanya mwiza, link biri muri description y'iyi video, link bihari. Ariko wana join ibintu ni kujya muri search yawe ukandika tactical zone, ni hana tactical zone. None utarebye Champions League urumva nyine byo ngibyo byaba bibaho, utamvisha analyse naguteguriye kuri Champions League. Ubundi AS Oman na Esperance de Tunis kino ni over 1.5 goals naguteguriye. Zamalek na Cleopatra kagakipe, none ikibi cyako akagakipe niko kari ku mwanya wa mbere. Narabibabwiye nagiye mbibamenyesha, Zamalek ni umwanya mwiza kugira ngo irebe niba yagakubura pe, kugira umwanya mwiza kugira ngo irebe ko yagakubura, kubera ko kano gakipe karishajije rwose kicaye ku mwanya wa mbere, kandi bagagombye kuba arizo no kipe cyakoze mu kwa 8. Zamalek yari yagaza, biragaragara ko kano gakipe ikintu gakomeye gakora kuri Zamalek n'ukunganya. Bivuze ko n'ubundi n'uyu munsi turaza kugura Zamalek, nubwo kari ku mwanya wa mbere, ariko n'uyu munsi tubuze kugura Zamalek mu byukuri kugira ngo ni mu gikombe cy'igihugu, bande ni mu gikombe cy'igihugu. Turaza kugura Zamalek gutsinda umukino. Hanyuma Bristol City na West Ham ni muri Championship mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza. Bristol City ndaza kuyigusaba kuza kuba itsinda umukino cyangwa se ibunganya. Cardiff City n'ubundi na Wimbledon ni over ya 1.5 goals. Doncaster Rovers na Huddersfield Town ndaza kugusaba over ya 1.5 goals. Reading United na Bolton Wanderers, uyu mukino wo urakomeye cyane, n'ubundi mu cyiciro cya gatatu mu gihugu cy'Ubwongereza. Ndaza kugusaba kuza kugura over ya 1.5 goals cyangwa se uyigurire both team tutwa kuri uyu mukino. Yabiyo audition na 36.50 ya collect score. Warambwiye ngo nimba na collect score yizewe nzakubabwire, nzakumenyeshe, kuko mwese ntabona uko mbandikira mbinyujije muri video, ndaza kupostinga kuri status, ndaza kubishyira muri group. Nyuma yo kuva muri Kenya kubashakira ball nziza cyane, warambwiye ngo nimba na collect score yizeye nzakumenyeshe ko icyo bizaba bisaba.
ni odi nutayikora uraza kuba ucitswe kandi uraza kuba uhombye ikintu gihambaye cyane. Ari icyumweru n'ababwenge bifite amahirwe menshi cyane kurenza n'ipari za buri munsi, kubera ko usanga ibikombe n'ingiye amakipe menshi cyarimwe, ariko buri munsi byibuze umuntu asabwa udukipe dukeya, usanga ari udukipe tutarenze dutatu. Nk'uyu munsi ni ikipe niba ebyiri niba eshatu, kandi izo kipe ziba zifite amahirwe yo kubikora. Iki cyumweru rero ni iyo odi 39, waza nawe ukayigerageza cyane ko ndi kwitangira udufaranga dukeya cyane, agakofi gatoya cyane nyine nuko ubyumva, agakofi kugira ngo nanjye mpembere internet mba nakoresheje nkora ubushakashatsi, nanayitegura nanayibagezaho, nkora nayo video mbazaho. Groupe ya VIP umunsi mufite odi ya 16, odi ya 271, odi ya 3 na mufite na odi ya 5 na Baida we na odi ya 10 ikombiningira Champions League gusa. Naona ina makipe atatu yonyine. Aguri buri cyo haha pe. Niba ushaka zose jya muri groupe ya VIP. Niba uje cyangwa se umbwire ngo nabonye kano ariko kamfasha kankorera kampengo kubwira ukuntu tubigenza. Niba utamerewe neza mu buzima, niba ufite ibibazo, umenyesha ko hari Imana yigeze kubaho kandi iyo Mana iracyariho iracyakora kandi izahoraho. Yigeze kubaho igakora ibitangaza, igakora ibyananiye abana b'abantu, kwambutsa Misiri inyanja itukura. Urumva ikigeragezo uri gucamo kitangana n'inyanja itukura, ikigeragezo uri kitangana no kuba ukurikiwe n'ingabo za Farawo, ugutswe n'imisozi miremire, imbere yawe ari amazi menshi, ariko Imana ibyo byose yagiye bikora. Ibibazo ufite bitaruta ibyo wapfushije umwana we, akakabona umwana iramuzuye. Bakandi numva ibibazo ufite bitaruta iby'abagambaniwe bose, ntabwo ufite ibibazo bingana n'ibya Yobu. Umubwira ngo iyo Mana akomeze uyizere, kuyizera ntabwo bizagukoza isoni. We yizere uyitakambire, niba hahandi ugipfukama cyangwa niba ufite kugipfukama cyangwa utonde unabikora, tangira wiherere ukamubwira Imana ati ndakwizeye Nyagasani, ibibazo byose ibasha kubikuraho ko irakomeye kurenza uburemere bw'ibibazo byose waba ufite. Aho kubwira Imana ngo ufite ibibazo ko ufite Imana, icyo bicyumva Imana birahita bihunga. Kunda cyane ko nawe wahisemo kudukunda kuri Tactical Zone, utakingireho kabisa urebe ku kiganiro nashyizeho uyu munsi, none ugikurikirane kandi mujye nyaboneka mujye mwibuka gukora subscribe, bandikire kuri nimero yacu kuzindi gahunda zose zacu ukeneye. Uze kandi nuba ushaka kutwandikira uze witwaje no ku mafaranga. Dusubire ku munsi w'ejo nabwo hari imikino ikomeye cyane, hari umukino wa Premier League by the way mukanya nanone kuri Tactical Zone. Ntegetswe gushyira ikiganiro cya Premier League, ko Premier League yaje ejo hari Arsenal nubwo izindi zakina muri weekend, ariko ejo hari Arsenal na Wolves. Bana Arsenal mfite ikintu cyinshi cyo kubabwira ku ikipe yanyu, muze gucika n'ubundi kuri Tactical Zone. Bana barinde, reka dusubire ku munsi w'ejo. Ciao meza meyo.